Dobro večer, hvala, ker ste prišli. Mislim, da film, ki ste si ga pravkar ogledali, nikogar ni pustil hladnega. Pogovor, ki bo predvidoma z gospod Tatjano Božič trajal kakšno uro, lahko mirno z dvigom roke ustavite s kakšnim vprašanjem, ker vem, da se najverjetneje vam že zdaj po glavi mota veliko misli. Najprej o Tatjani. Kaj naj rečem, izjemno zanimiva ženska s strašnim pogumom, ki je dobršen kos svojega življenja preživela v Moskvi, ki jo je močno zaznamovala. Tam je tudi študirala. Njen film Ljubezenska odiseja je prejel tudi številne nagrade, bil je prikazan marsikje že po Evropi in bil povsod lepo sprejet. Dobrodošli. Hvala vam svima što ste gledali film, što ste ostali ovdje i... Ker so pravkar večerali skupaj in popili 2 kozarca vina, sva kar naenkrat prišli na ti. Zato bova se tako tudi pogovarjali. Pogovor poteka v hrvaščini in moje prvo vprašanje je, Bože moj, šta ste imali u glavi da ste se odlučili za nešto tako, jer ja uvijek razmišljam, dečki koji su mene napustili budale su. Zašto bi ja uvijek htjela znati? Ja vam sad moram reći istinu da sam ja u stvari naravno mislila da ja sve razumijem i ideja da idem raditi takav film je naravno bila ono kao idem ja raditi film jer ja to razumijem, ja sam bila na tim terapijama i ja sad znam da sam ja tad bila drama queen, ali naravno sad očito više nisam. I to je naravno, to je tako krenulo sa tom idejom da mislim da ja to mogu, a u stvari je krenulo tako da, mislim, pala mi na pamet ideja da živjela sam u Hrvatskoj, imala sam 35 godina i bila sam single nakon što sam se razišla s ovim Hrvatom, sa Vjeranom i svi su me žalili, svi su, kao niko je ono, kao stara cura i nekako sam, pala mi na pamet ta ideja i onda sam yes, sad ću ja to okrenuti u svoju, okrenut ću tu situaciju u kojoj sam ja kao nekako u slaboj poziciji za nešto dobro, napravit ću film o tome, smiješan i veseli film, onako mislila sam da će biti lagani film samo, međutim kad sam krenula i počela ga raditi, čak i cijelo snimanje je meni bilo lagano, ali kad je počela montaža onda više nije bilo lagano. A šta je bilo najteže? Mislim da ima, svaki od nas postavio si je barem nekoliko intimnih pitanja o samom sebi, ali šta je bilo za tebe najteže? Rekla si prije da je imao film, ne znam, prije bio je dug više nego 2 sata, ali onda si morala to malo skratiti. Što ti je teško palo? Da. Pa možda nekako, ja sam dakle cijelo vrijeme sjedila na 2 stolice. Jedna stolica je bila ja, Tatjana, žena koja želi izgledat pametnije, bolje, ne znam, simpatičnije nego što možda je. I s druge strane Tatjana redateljica koja je htjela napraviti dobar film. A dobar film se moglo napraviti samo po cijenu toga da Tatjana bude zapravo autentična, mislim kakva je, i tu ružna i tu glupa i manipulativna i ovakva i onakva. I taj proces nekakvog prihvaćanja i ovo sam ja, i ovo sam isto ja, i tako taj cijeli proces, to je bilo užasno dugo, znači to je nekakav jedan proces moj psihološki koji je neminovno išao sa takvim filmom, ne da sam možda ja to htjela, i drugi, taj redateljice, mislim to nekakvo odrastanje kao redateljice, da shvatiš da, na primjer, da ja sam htjela kao žena, sam ja htjela ispričati cijelu priču, na primjer, znajte, Frank, on je mene ostavio, ali onda za 2 dana se htio vratiti, godinu dana me baš ganjao i zvonio kad sam se ja već odselila u London, on me zvao i nikako, i rezo žile i jako htio, bio je užasno dramatičan. I ja sam to naravno htjela u film, tako da vi svi znate da nisam ja jedina luzerica u tom. Ali to naravno u filmu nije radilo, mislim to nije bilo potrebno za film, to je ono, gušilo ga, mislim nije bilo to the point, tako da to je sve otpadalo. I taj cijelo vrijeme kill your darlings ili kill your trud i ego ostavljanje, znači odbaci ego samo to je bilo cijeli dugački proces jedan i mislim jako zanimljiv. Jer ti puno ljudi kaže da si hrabra? Pa da, puno, ali moram vam reći, ja to tako ne doživljavam, zato što moja hrabrost nije sad wow, ja vama pokažem film koji sam napravila sad prije nekog vremena, nego
možda je ta hrabrost bila u tim trenucima kad sam to radila, pa sam gledala, vidjela to i rekla, pa dobro, to će biti u filmu, jer ne znam, je dobro. Ali to su bili mali momenti, oni nisu bili sve u jednom, nije da je to i film neko smontirao pa meni pokazao pa rekao hoćeš ovo pustiti u svijet i ja rekla joj, dobro, eto, pa je to ono kao bio hrabar korak, nego je to bilo svakodnevno 1,5 dana montaže u kojoj sam većinu ja sama sjedila u montaži i montirala i onda bi ja smontirala nešto, ne znam, 10 minuta, epohalno, kadrovi lete, sve, puca na sve strane, jako puno emocija, u 10 minuta ide gore, dole i onda bi došao montažer i rekao ajmo sad to i onda bi mi od tih 10 minuta napravili 2 minute koje su imale tu jačinu recimo i to je taj znači jednostavno tako je izgledao proces i on je bio 1,5 dana svakodnevno. Ja sam dakle išla i nedjeljom i subotom i po noćima, došla bi kući, skuhala večeru, nahranila dijete, stavila ga i vratila se u montažu i sjedila i plakala i mislim to je stvarno bilo je, kako bi ne bi rekla teško, uopće nije mi teško, to je samo bilo tako, to je moralo tako biti i nikad mi nije, stvarno tijekom cijelog tog procesa nije mi padalo na pamet da kažem ja odustajem, na primjer, to neće biti. Jedna stvar bila što sam imala budžet pokriven za film, znači ti fondovi koji su dali novce su vjerovali da ja to mogu, šta je njima bilo u glavi ne znam, ali oni su mislili da ja to mogu i znači imala sam taj osjećaj odgovornosti, a s druge strane i kao nekako ja sam taj film morala napraviti, to je možda jedanput u životu imaš tako nešto, ovo mora i gotovo i tak. Kad sam se pripremala za ovaj intervju, pročitala sam jedan intervju koji si mi dala za nekakvi hrvatski medij i tamo si napisala, rekla da u Rusiji je ovako, sa 25, ako nisi oženjen, onda žao mi je, to je to za tebe. Ali kad si ti zatrudnila, isto si rekla Rožjeru, sad se moramo vjenčati. Mm-hmm. Kako ti se promijenila ideja braka u tim razdobljima, ne znam, odnosa sa čovjekom iz Rusije, pa od tamo, onamo, kako sad razmišljaš o braku? Pa, mislim kako i u Rusiji, čak i tamo još i gore, znači tamo mi je prijateljica rekla sa 25, ako nisi, bolje biti razvedena nego neudata, jer ako si razvedena onda te barem neko htio, a ako si neudata onda mislim što je totalno bolje proći kroz dramatično iskustvo nego biti sama. I onda sam živjela u Hrvatskoj, pa i u Engleskoj je brak vrlo bitan, mislim svi se tamo, svi su ti moji prijatelji tamo ženili i tako. I kad sam zatrudnila i onda kad sam rekla to Rohiru, hoćemo se sad ženiti, pa sam on češkao. Ja sam to radila iz pozicije, pretpostavljam žene koja živi u Hrvatskoj, koje to bi bio dokaz da je i njemu stalo i tako nešto. I kad sam se preselila u Nizozemsku, tamo se niko ne ženi. Meni ta ideja kao da je ishlapila iz moje glave. Mislim, stvarno mi nije palo na pamet ni jedan puta da ga sad nešto, što će moramo ženiti, nego onako kao, šta bi se ženili, niko se ne ženi, ne znam. I svi nekako, ako se i žene, ljudi koje ja poznam, žene se kad su već 25 godina zajedno, pa kao da proslave kao radost toga da su zajedno umjesto da se žene zatrudniš pa ajmo sad brzo se ženiti i onda se posle razvoditi. Tako da, tako se promijenilo, mislim da da društvo užasno utječe na nas, na tu kakvu ideju imamo, šta bi trebali ostvariti mi svi kao ljudi, kao kad smo uspješni. Uspješni smo ako imamo dugu vezu u kojoj je happily ever after, a to je praktički nemoguće sad mislim, užasno je teško, jel? Tako da. Kad razmišljamo u vezama koje smo imali, ne znam, prije 10-15 godina, onda se sjećamo samo lijepih stvari. Zaboravimo da je bilo i tužno i da su bili snažni razlozi za to da više nismo skupa. Ali kako je bilo za vas kad si, ne znam, poslije toliko godina opet srela Pavela, rekla si prije, nadam se da to mogu reći, da je kao, mislim, nije baš u Rusiji to nešto neobičajno, i Pavel je alkoholičar. Kako si ga ti vidjela sada, poslije toliko godina,
godina, jer činilo se kroz film da je bila to jedna jaka romantična veza, jako ljubazna, ali jako puna nekakvih viših ideala. Kako si ga sad poslije toliko godina vidjela opet i šta si mislila? Kako se ona tvoja ideja, tvoja fikcija, ne znam, kako si je mogla usporediti sa realnošću? Da, tu ću vas svima kojima se svidio Pavel malo nekako spustiti na zemlju. Ja sam u stvari o Pavelu napravila u filmu sliku onoga što sam ja imala o njemu sve ove godine. Jel? Dakle, to nije stvarni Pavel. Kad sam ga srela to 2011. je bilo to snimanje, kraj nešto. I kad sam ga srela, on je upravo tada se bio zaljubio i počeo imati ljubavnicu. Istovremeno je bio i sa Tanjom i sa tom ljubavnicom. Onda je ostavio Tanju, otišao skroz kod ljubavnice. Istovremeno jednostavno je lokao, jako puno pije. Ali to sve je bilo tako down i to je taj nešto, mislim, film nigdje nisam i ništa lagala, jedino što je to su samo komadići istine, kao i ova priča sa Frankom, film je trebao biti nekakvo filmsko djelo i da bi tako postalo, trebalo je izabrati koji komadić istine, kada, u kojem trenutku staviti, na kojoj minuti filma. I tako i Pavel, to je u stvari više nekakva moja mladenačka slika o njemu. Ali inače i dalje je jako zabavan. Nažalost, on misli da je jako zabavan samo kad tako jako puno pije, ali to nije istina. I Tanja, njegova žena, je izuzetna osoba, prekrasna. I mi smo tu noć kad smo se sreli, ja sam to cijelo vrijeme snimala sa jako malom kamerom, to sa njim. Znači, one sve scene kad vidite kad tu on meni nešto kaže, ja sam tebe volio, to sam sve snimala sa malom kamerom, s mikrofonom ovako, mislim i sama pijana, i samo sam snimala. I onda u 10 sati ujutro, totalno, mislim, njemu ništa, ja gotova, on kaže idemo kod mene, idemo da se upoznaš sa Tanjom, a on je mene ostavio zbog nje, i ja tamo totalno, pa kako, šta je ovo, i ništa, sjedamo u taksi, idemo tamo i kad smo došli, ona otvori vrata i ja njoj hoću pružiti ruku jer ne znam kako bi, mislim, kao dobar dan, to sam ja, i ona mene zagrli i kaže oprosti za ono što je bilo prije 18 godina i tu je odmah mislim, totalno smo se nas dvije zbližile i sa njom sam jako dobra prijateljica. U stvari sam sa svim njihovim ženama postala prijateljica. Tako da je to jedan happy end. Oprosti, ali to je čudno. Ali mislim zato što, u stvari, znaš, čak i sa tom idejom da je Pavel bio nekako u mom srcu možda nerazriješen i da su svi muškarci, nijedan nije bio up to Pavel, ipak i kad sam ga vidjela tog trenutka sam znala zašto sam ga voljela i znala sam totalno jasno kako je sve u redu da nismo zajedno. Tako kao nekako da sve ima svog smisla i nije bilo, mislim, ja sa nijednim od njih nisam mislila joj, trebala sam ostati, koja šteta da nisam. Ne, nikako ne. Tako da to je Ali ima jedna tuža scena o kojoj sam ja pomislila ja ne bih voljela biti Tanja. A to je kad ima dvije scene zaista. A prva je ona kad Pavlova majka tebi kaže da još, sad ne sjećam točno kako je to rekla, ali imate još uvijek u mislima. To bi meni jako teško palo kad bila, ne znam, možda na 20 godina, pa mi onda kaže majka njegova, znaš, ona je bila bolja, ti si bila ta. A drugi kadar je bio ta kad Tanja kaže, pa probaj ti živjeti s njim. Da. I mislim, gdje je Tanja u toj priči kao žena? Jer je ona ispunjena, jer ona dobila što je, ipak ti je ona, ne znam, tada ukrala neke snove, ali nije bila ona kriva, zna se. Kako si vidjela nju? Pa ovako u stvari zato što sam znala da je ta Pavel ima drugu, prvo joj ne priznaje da ima nekog drugog, onda na kraju je ostavlja, odlazi. Oni su bili, i kad bi ja došla u Rusiju, dolazila sam nekoliko puta, onda bi oni, mislim, išli bi zajedno negdje nas troje i oni stvarno mogu piti i ona isto, mislim, kao Rusi jednostavno mogu piti jako puno i onda u 5 ujutro bi počeo nekakav takvo teško između njih, takva mračna svađa, to nešto užasno, mislim, ona je povrijeđena jednostavno, ali mislim da ta situacija u kojoj se ona našla, Pavel se sad skroz vratio Tanji, znači skroz je pustio tu mlađu curu s kojom je bio i vratio se i kao
to je nekakva ta mudrost, vrlo pod navodnicima, ruskih žena koje ono kao, pa dobro pije, ali ipak je muž, pa dobro ne tuče barem, kao u tom smislu kao glavno da imaš muškarca jer tamo je stvarno deficit muškaraca, tako možda jer ljudi umiru mladi zato što piju toliko puno i ne muškarci, tako da ono stvarno ima manje muškaraca nego žena i žene inače duže žive, tako da osobito jednostavno deficit i Tanji ja mislim da je to na neki način kao i nesvjesno, ona ga je primila nazad, ne na možda način na koji bi jedna žena koja bi mogla ekonomski samostalno djelovati nego više onako kao zato što ona nije radila sve te godine, ovisila o njemu financijski, njega je volila, nekako ta situacija, ali mislim ako mogu reći, ona se u tome dobro drži. Ja. Dobro, ne možeš ti reći sada, ne znam, imala si jednog dečka Rusa pa su sad svi Rusi ovakvi, ali svejedno mislim da je zanimljivo imati dečke različitih nacionalnosti, pa reći mi kakvi su Hrvati, kakvi su oni, kakav je Rožje, kakav je Pavel, šta su njihove, ne znam, osobine koje možda za njih možeš reći evo to ti je Hrvatska tipično, u njemu, to ti je Rusija u njemu, jer ima nešto tako. Pa mislim kad sam i film scenarij pisala, mi smo htjeli napraviti, mi smo morali svaki od tih muškaraca, prvobitna ideja je bila da se film zove Snjeguljica i 7 patuljaka, jer sam ja imala 7 dečki u koje sam htjela posjetiti. Međutim, dvojica su ispala u pisanju scenarija zato što su bili, jedan je bila predobra veza i nije bilo dramatično, a za film ipak treba da bude dramatično. A jedan je ispao zato što je bila je previše ista situacija kao sa nekim drugim. Znači svako je morao kao imati neku svoju ulogu u filmu i da on stoji za tu priču. Sa Vjeranom to je kao taj recimo patrijarhalni odnos, sa Pavelom to je prva ljubav, i tako nekako i šta sam pričala, kakvi su muškarci. Smiješno je bilo kad je bila premijera kad je bila u Zagrebu premijera, oni su isto svi došli i onda su penzionerke, moje susjede iz Zagreba došli isto gledat film i one su naravno bile totalno na mojoj strani i one su to tako doživjele i onda su one gledale, Rohir je snimao tajno i onda sam poslije to vidjela, tu snimku sa telefona. Stoji Rohir i Vjeran i te gospođe pričaju između sebe. Pa pogledaj ovu dvojicu. Oni joj uopće nisu bili dobri. Uopće nisu tako visoki kako izgledaju na filmu. To je bilo super. I onda veli, Pavel joj je bilo bolji. Trebalo je ostati sa Pavelom. I sljedeći dan kad sam ja sa Pavelom šetala po gradu, po Zagrebu i dođemo u neku trgovinu i teta na kasi je isto gledala film jer je bila velika premijera, bila puno ljudi i teta na kasi, to je Pavel. Uglavnom, Pavel je bio hit nad hitovima. Znači, Hrvatice, ne znam, moram vas pitati kako ste vi to, ali Hrvatice su Pavela najviše. Dok, i u istočnoj Europi, generalno u Poljskoj, u Češkoj, tako kad pokazujem film, onda je Pavel im je top of the top. Nizozemke više vole Franka, on im je najnjemac. A Tanja Pavelova me nazvala i je rekla, kad je ona pogledala film, ona je rekla, Tanja, bez diskusije, moraš ostati sa Rohirom, on ti je najbolji. Tako da svaka je, mislim, svi imaju svoje nekakve ideje o tome ko je najbolji. Mislim da su oni ispali tako možda tipični, to je bilo djelomice namjerno, ali ne da sam ja nešto stvarno tu radila da bi to postigla, nego Frank je, on se rukuje, on je tako, na kraju ona scena, kad on se rukuje, on je takav, Englez je suzdržan jer je on takav, mislim jer je on stvarno takav. Tako da to je možda ti stereotipi su odigrali neku ulogu sami od sebe, rekla bi. A Vjeran je, dakle Hrvat, on je možda kao na neki nesvjestan način patrijarhalan i možda on toga nije, mislim, nazvao se stalno, šoramo oko toga, mi smo dobri prijatelji, i ja kažem da je on patrijarhalan, on ti nisi normalna, ali
ja mislim da je, pa sam to tako stavila u film, ali mislim, uglavnom, svima njima se film svidio, niko se od njih nije povrijedio ili nikom nije nešto bilo teško ili tako da. A kako si došla kod njih sa tom idejom? Znam da se nismo vidjeli 10 godina, ali ja bih napravila film i o tebi. Kako je to bilo kad si njim morala približiti ovu ideju? Da, mislim, prvo, to je bilo kao cijelo vrijeme pitanje. Znači, sve te godine dok sam ja film razvijala, pisala varijante, scenarija, ovako, onako, svi su me ti commissioning editori, koji odlučuju ćeš dobiti novce ili ne, pitali a šta ćeš kako ćeš im pristupiti, jel znaš, pa jel trebaš možda unaprijed snimati, pa možda ne. Dakle, to je bilo nekako veliko, važno pitanje kako će se to, šta će se sa tim dogoditi. A na kraju sam jednostavno svakog od njih nazvala i rekla im, malo sam tu muljala, rekla sam im da radim film o sebi, jer mi mogu pomoć. Nisam rekla, hej, radim film o svojim bivšim dečkima, jer mislim da bi bilo malo kao korak too much, nego radim film o sebi, jer mi možeš pomoć, radim film o važnim ljudima u svom, pričat ću sa važnim ljudima u svom životu i ti si jedan od važnih ljudi. I Rusi su obojica, i Pavel i Aleksej, oni su bili jako kao, ma dođe, riješit ćemo, mislim, kao whatever, jako su bili onako vague, ma daj, dođe, ali ja bi došla sa ekipom, sa snimateljem, sa toncema, riješit ćemo. A Frank i Vjeran su mi tako prijatelji, tako da oni su na neki način morali, oni su znali za projekt od prije. A Englez, on je rekao I have to think about it, znači onda je on razmišljao, pa onda ovako, pa onda sam ja dolazila nekoliko puta u Rusiju, on je razmišljao i na kraju je pristao. Tako da, ali on je imao uvjete, on je rekao da neće ovo, neće ono, ne smijemo pričati o ovome, ne smijemo onome. I ja sam na to pristala, jer mislim, inače ne bi ga uopće dobila, ali na kraju to je ispalo da nije tak važno u filmu, jer ne možeš 5 puta priču ispričati totalno u cjelini, tako da to je bilo ok. Zar su bili svi muški, tvoji muški koji su bili u filmu emotivni? Jer vidi se, ne znam, za Pavela da je čovjek koji ima, ne znam, srce ovako na dlani, a za možda koga druga ne, ozbiljni su, ali kako je bilo kad si bila s njima? Zar su bili svi ovako srdačni i veseli i imali srce ovako samo za tebe, ili su i tada već bili, ne znam, ozbiljniji, drugčiji? Aha, mislim, te su sve veze bilo osim Vjerena kad sam ja bila baš jako mlada, jel? Ja sam počela sa Pavelom hodati, tek sam navršila 18 i onda do 25 su se dogodila ova 4 i onda Vjeren je bio kasnije. Dakle, oni su svi mi smo uvijek, mislim, bili smo svi jako mladi. Tako da mislim da je Jacob možda tu najspecifičniji, ovi drugi su, jel, svi su na neki način umjetnici ili se bave nečim takvim. Pavel jako lijepo crta, on je art director sad u nekim časopisima, Frank je isto režiser, Vjeren je montažer, kako sam sad, Aleksej je bio glumac, Rohir je isto režiser, tako da su svi, osim Jacoba koji je ekonomski analitičar nekakav, i to totalno, i ja sam se zaljubila u njega sa idejom, dosta mi je ovih vague artistic souls, koji su totalno ti nekim, daj mi nekog konkretnog muškarca, međutim to je bila totalni, to je skroz bilo krivo. To nikako nije bio dobar put, tako da to je mislim, ali i on se zaljubio u mene, to je bilo sredina 90-ih i on se zaljubio u mene, on je bio ljevičar i imati curu iz istočne Europe mu je bilo totalno cool. Mislim da mu je to bilo totalno među njegovim prijateljima, kao oni su svi putovali, pao je Berlinski zid i sad on ima curu, dovodi neku kao umjetnicu, Bog te pitao. Mislim, to mu je bilo cool, a meni je bilo cool što je on bio tako stabilan, ali to ipak nije bila prava kombinacija. No? Mislim da je jako snažnu ulogu u tvojoj ideji braka i odnosa napravila i tvoja majka. I ima epizoda u tvom filmu koja govori i o tome kada i kako je umrla. Pa reci mi, kakva je ona žena bila? Šta ti je ona možda potajno dala o tome što je nekakav odnos koji bi ti morala živjeti? Prije smo razgovarali o tome da živiš, da si nekako vjeran svojoj majci, iako to možda ne znaš, ne znam, intelektualno i ovako.
Ali šta ti je ona dala? Reci mi, kako je ona doživjela brak i to da je ona žena koja živi i je majka? Kako je to bilo za nju imati muškarca i živjeti svoj život? Šta ti je ona dala? Pa mislim, to je stvarno istina, ovo što sam u filmu rekla, da mi je kad sam bila mala govorila nemoj, budi slobodna, nemoj se nikad udat, budi slobodna. A istovremeno kada sam imala 30, onda joj je bilo žao, kao, a eto, nisam se kao ostvarila. I ovo o čemu pričaš, mislim da svi mi nekako na neki način dobijemo neki vrući krompir od svojih roditelja, nešto što oni možda nisu riješili, što mi moramo riješiti u svom životu. I ta uloga žrtve, koja, to je nekako balkanska, što Rohiri veli, ta balkanska uloga žrtve, to je bila i uloga moje mame, s tim da ona nije bila da kuka, nego da šuti, kao ona sve radi i šuti, ali onda umre tako mlada. Jel? To je nekakav mislim da je taj jaki mentalitet užasno kod nas snažan. Ja ne znam točno kako je u Sloveniji, jer imate vi te žrtve, ali Nizozemci, na primjer, to nemaju. I mislim da je za mene zdravo, ili neki, naravno, ljudi imaju, imaš svakakvih ljudi, ali to nije njihov mentalitet. Oni su više kao borci, a imaš problem, ideš ga rješavati, a kod nas, barem u Hrvatskoj, u Bosni, otkud sam ja, tamo je kao ta žrtva, joj, ubilo ga, palo, desilo se, dogodilo, spopalo ga. Mislim, sve nekako sudbina nam je kroji nam života i to i tako nekako u nekom trenutku, ja ne znam više točno u kojem, mislim da je to bio trenutak kad je moja mama prestala raditi, da je i nju to tako povuklo. I a ovo što smo pričali o toj nekoj lojalnosti sudbinama, mislim, meni je psihologija jako zanimljiva, to se sigurno vidjeli u filmu, ali ta nekakva, da smo lojalni pričama, scenarijima svojih roditelja, jel? Dakle, tata umre sa toliko godina, onda i ti umreš sa toliko godina. Dakle, nekako tako, i tu lojalnost, ona nije ljubav, jel? To je lojalnost i koju trebamo, ja vjerovatno, svako za sebe riješiti. Na neki način, ovim filmom sam ja isto to za sebe rješavala sa svojom mamom. Dakle, ja ne želim umriti tako mlada. Moja mama umrla sa isto godina i od iste bolesti kao i moja baka, kao njena mama. I gotovo na identičan dan. I mislim da je to nekako ta užasno jaka, obiteljska, kak bi rekla, nekakav teret, ruksak, a mi svako u svom životu na ovaj ili onaj način, svjesno ili nesvjesno, to rješavamo. I sad ja sam to samo stavila u film, više u mislim u nekakvim kao, ne totalno direktno, da, nego ovako, ali mislim da je to kao mislim da je to core, kak bi rekla, ne znam, to poanta. A šta je rekao tvoj otac kad je pogledao film? Zar je rekao, da, to si ti, Tatjana, ili nisam znao da si to ti, Tatjana? Koje su bile njegove prve riječi? Dakle, ja sam pokazala film njemu i sestri, još prije nego što je izašao i sve, i ništa, tata me, jako je dobro to on sve, kak bi rekla, primio je to puno, on je ispao bolji nego što sam ga ja možda zamišljala i mislim da zna više o meni nego što sam ja mislila da on može znati. I on je zagrlio mi i rekao bravo, kćeri, napravila se odličan film i to je nekako i mislim da je ponosan na mene, što je jako bitno, što je jako dobro i pozitivno i mislim isto za mene je bitno ta nekakva mi je i tata ispao, kako bi vam rekla, ne bolji nego sposobniji da me možda shvati, da me voli nego što sam ja mislila to. Tako da je to isto happy end. Ali jako sam se nasmijala kad si snimila onu epizodu kad si išla sa Rožijom i djetetom na jednu nekakvu obiteljsku zabavu. I uvijek si bila gladna. A reci mi, kako je to bilo za tebe, dvije kulture, ovakav partij, sasvim drugčiji partij, na jednoj strani one male glupe pesmice, ali i onda, roštilj, meso, zabava.
Pa, mislim, te kulturološke razlike su stvarno, oni su onako protestanti, kalvinisti, oni svi, niko ne može popiti čašu vina, mislim, to sad ja pretjerujem, ali imate u vidu da ja uvijek pretjerujem, ali kao neće popiti čašu vina tek tako, ajmo sjest popiti čašu vina, ajmo prvo se popiti neko brdo po mogućnosti, patit malo, oznojit se i onda uživati, jer kao kak bi mogli uživati sami od sebe. A mi smo daj malo uživaj. I ona ima jedna super scena koja nije ušla u film jer je bila, mislim, viška. Kada Rohir meni veli, ti si mene lagala. Ti si na početku kad smo se upoznali, ti si rekla da voliš jedriti i da voliš kampirati. Ja velim, pa da, ja to obožavam. Ali njemu je pojam kampiranja ja velim, ali neću kampirati sa malom bebom od 2 mjeseca na plus 12 stupnjeva. Nije 12, nego 13, veli. Njemu je dakle to kao, u čemu je problem? Pa to je kampiranje. Ja velim, i on veli, i ne zaboravi reći da u toj kamperici ima i peć. Ja velim, da, ima peć, ali ti si rekao da ti nećeš paliti peć. I onda on veli, ali ti si rekla da voliš jedrenje. Ja velim, pa da, ali ja volim jedrenje. Jedrenje je za mene na Jadranskom moru, muzikica, vjetrić pirka, mrvicu se mičemo, skačemo u vodu, a njemu je jedrenje, on veli, idemo na jedrenje. Valdemar ima manje od godinu dana. Brod ovako, kiša pljušti, valja na Sjeverno more. Mislim, užas jedan, dijete povraća, ja povraćam i honey, wow, it's cool. Mislim, tako da tu nekako moraš, kad je kulturološka razlika, onda moraš hrpu prepreka proći, da se spojite. Tako da, ili te neka njihove, što mi je stvarno super, oni svi daju za dobra djela, daju novce mjesečno, ne znam, Crveni križ, UNHCR, bla bla, stalno pomažu i to im je kao, i sad Rohirov tata, on provodi dane, penzionerije, provodi dane tako da gleda one kataloge iz supermarketa i sad ako je jogurt tamo 23 centa, a tamo je 24, on juri na biciklu jadan sa 80 godina da kupi taj sa 23 centa i sav je sretan, ali daje 10% od svoje penzije za dobra djela. Jer to treba. I onda dođe kod nas i ja volim neki čaj tamo koji košta, ne znam, 2 eura i onda, jel imaš onaj svoj čaj? I onda ja njemu poklonim taj čaj ili mu skuham taj čaj i onda, mislim, ta ideja da on sam za sebe neće kupiti sebi čaj za 2 eura, ali će davati, ne znam koliki je postotak njegove penzije, 10% za dobra djela, mislim, to je stvarno fascinantno. To je jako drugačije nego što je to u Hrvatskoj. Tako da to mi je to me s jedne strane oduševljava, a s druge strane oni kad nekog nešto boli, pa dobro, preživjet ćeš, idemo dalje. Svi moramo biti snažni, idemo dalje. Tako da to me užasava. I tako, nije to, mislim i sa Rusima isto tako bilo, oni imaju svoje pak ideje i najviše sam to osjetila. Mislim i u Britaniji isto ta nekako Rohir, Jacob je na primjer kao njegova mama je neka viša srednja klasa, pa sjede za ručkom i razgovaraju kako se na starogrčkom kaže whatever, mislim. Halo? Tako da to mi je bilo tamo se isto nisam mogla baš uklopiti. Ali da, ali mislim dobro, može ti se to dogoditi i ovdje sa svojim nekim. Ja? Prije si mi na večer ispričala da sam i jednu zgodnu priču o očekivanjima. Bilo je jednom kad si živjela s Rohirom i pala si. Aha. I onda si naravno očekivala da će on nešto napraviti zbog toga. Reci mi kako možeš ispričati jednu tu epizodu? Možda ima jedna bolja epizoda. Dok sam sa Jacobom živjela, to sam tebi, nekome sam pričala to danas. Dakle, ja sam se nešto naljutila i uzela sam svoj veliki kofer i išla sam spakirati svoje stvari. Radila sam, znači, scenu. Jednostavno, da bi on rekao da je on pogriješio, molim te ostani, nemoj, ja te volim, I to je bio ritual. Ja sam to radila sa svojim Rusima i oni su to razumjeli. Ja sam mislila da će to isto tako biti. I ja sad to pakiram, veli on, meni je jako žao, ja bi voljela, meni je jako žao, ako si ti tako odlučila, ja ću poštivati tvoju odluku. I
halo, šta je ovo? I sad se ja dalje moram pakirati i napraviti tu scenu koja mi uopće više ne želim, ja ne želim otići, ne još. I uglavnom, dok on konačno nije, ja sam već morala izaći van, nositi taj kofer do dole, hodat po cesti, dok je on konačno došao, kao došlo mi iz dupeta u glavu i ma molim te, ostani. Konačno. Ali uglavnom, i takvi su i Nizozemci, znači on neće sad tu te neke manipulacije, igre, to nema, nego kao voliš, volimo, ok, hoćemo se sad seksati, dobro, ajmo. Tako nekako sve straight forward, nema nekakve romantike ili tako nečega, i ne znam, dobro, sam to isto prihvatila. Ima u tome nešto dobro, zato što onda ljudi barem ne pričaju u kodovima, kao na primjer, u Hrvatskoj, šta ti je? Pa nije mi ništa. Mislim, kao, a sve mi je, da. A Nizozemci, oni kažu, točno mi je to i to. Međutim, ja, na primjer, to je nekako znači to je patrijarhalni odnos u kojem žena manipulira, a muškarac prividno vlada, a žena u stvari vlada, kao što su ove moje rođakinje rekle. To je jedan, a ovaj drugi koji vidim kod svojih nizozemskih prijateljica, oni imaju totalni equal, jer kako smo equal, da nikad se ne seksamo, jer tako smo si jednaki, tako smo brat i sestra u stvari, i ravnopravni i razumni, da nema nikakve kao nekakve suprotnosti i strasti u tome, tako da one imaju pak problem da te veze su onako dobri poslovni dilovi, jel? Dobro, on je dobar tata, on pomaže, on ovo, tako da... Imaš i u filmu svoju prijateljicu Ruskinju, da. za koju se čini da poznaje sve tajne odnosa. Pa i pravi o muškarcima da su na nekakav način da su to jako jednostavna bića i da je manipulacija nešto što treba praviti. Šta si ti kroz ovo razdoblje kad si snimila, zar treba ili ne treba? Ima neka tajna? Pa mislim, kad gledam Dašu, znači tu Ruskinju i njenog muža, njen muž je jedan hrvatski novinar, kad gledam njih, oni se, kak bi rekla, oni imaju svoj život neobičan, da on živi u Hrvatskoj, ona živi u Moskvi i ona dođe jedanput mjesečno na 10 dana i oni imaju super odnos. Mislim, imaju tu igru, imaju strast i tako već žive 15 godina. I to je njihov život, ja? Ali ja ne bih htjela takav odnos. Mislim, ja znam, Daša točno kaže, danas sam izmanipulirala zato što je mi jučer rekao 9 puta da me voli, a ne 10. I ne kažem ja njemu, ti si meni trebao reći 10 puta da me voliš, nego on shvati da je pogriješio i da treba ispraviti grešku. Mislim, ne bih htjela takav odnos, ja? To ne bih htjela. A Daša užasno smiješno u tome, kako ona, ovo što ste vidjeli, ali moraš dokazati da je to tvoja pička, ovo vrijedi ovo tako je rekla, rekla, kakvi partneri? Kad sam ja rekla nešto, mi smo partneri. Kakvi partneri? On ima partnere, ima na poslu, ti si mu šta ste partneri? Držite ruke jedno drugom na seksualnim organima i govori, dobar dan, ja sam ti partner, ja sam tebi partner. Ona je stvarno totalno jedna eksplozija ludila, mislim. Tako da, ona je... Nadam se da ću imati u sljedećem filmu svom, tako da. A sad kad si već spomenila sljedeći film, reci mi, nešto si prije spomenula, mislim da će biti super. Reci mi malo o tome prije nego što možda damo mogućnosti gostima da pitaju. Pa sad sljedeći projekt bi opet htjela raditi nešto o ljubavi, kao nisam još odradila svu svoju lekciju, tako da moram dalje, ali ne više o sebi, jer Jesus, ne više filmove o sebi. Ali bi još uvijek htjela o tom nekakvom, jako puno mi je žena poslije filma došlo u raznim zemljama, grlilo, plakale smo, razumjele smo se, wow, ali ne samo žena i muškaraca, moram reći, koji su rekli wow, znam to, tako da naravno nije to samo ženska neka priča, nego, ali bi ja htjela napraviti film o tom nekom, htjela bi da druge žene pričaju o tome kakve su one bile, kad su bile drama queen, kad su piškile na njegovu robu jer je on nešto tamo, kad su, ne znam, radile, a zbog čega su to radile, mislim, to iz te želje za spojenošću i ljubavlju kad nisu dobivale ono što bi poludile. Ja znam puno žena, mojih prijateljica koje su inače skroz stabilne, koje su u nekom trenutku svog života bile tak malo kao
ih je ljubav pošeremetila, kako bi rekla. I u stvari to je nekakav film koji je istraživanje u ljubavi, ko smo mi, ko postojimo u toj ljubavi, u toj želji da se sjedinimo, u toj nemogućnosti da zauvijek budemo sjedinjeni, nego je kao intimnost dođe, ode i to tako treba i biti, ali je to teško prihvatiti možda kad si zaljubljen i tako, o tome film. Prije si spomenula piškila na njegovu robu. Zar si to ikad ti napravila? A to ne, to nisam. A to nisi, dobro? A znam puno, nisam ni rezala robu ničiju, ali znam puno. Mislim da je za svakog režisera film koji napravi nekakvo značajno osobno iskustvo. Ali ti si napravila film o svojim odnosima. Reci mi, kako si se ti promijenila u tim godinama kad si napravila film? Šta ti je bilo onda kad si gledala film u premijeru, finalnu stvar? Što si rekla? Kako si bila drugčija poslije toliko godina ovog projekta? Ako si bila? Pa možda mislim najviše što sam ja dobila od tog filma, osim onoga što je meni jako, jako važno, to je redateljski, da sam naučila kako se radi dugometražni film i kako ga se može napraviti da on ima tu nekakav kao malo štih igranog filma, što mislim da je najveći uspjeh mene kao tu redateljice. Ali mene kao osobe mislim da taj nekakvo prihvaćanje same sebe, jer stvarno je film bio taj proces prihvaćanja joj, ovo sam ja i taj nekako, i da onda ne samo da to prihvatim, nego onda da to pokažem publici i kažem gledajte, sudite, i dečki su na primjer rekli kad su se našli svi u Zagrebu, kad su gledali film, onda su rekli da će oni sad raditi film o meni. Ja sam rekla welcome, jer mislim da ne može niko napraviti kao žešći film o meni, mislim gdje sam ja rekla nekako u gorem svjetlu pokazana nego mene same, tako da sam im rekla samo dajte. Da, tako neko tu premisa filma inače bila još i u scenariju, kao ako hoćeš biti sretna, gledaju sebe. Nemaju krivi druge, dakle, nego gledaju sebe, znači izađi iz te uloge žrtve i gledaju sebe. Mislim da je to nekako najveći uspjeh koji je na neki za mene dobio dvostruku ulogu. Znači ne samo da sam gledala u sebe i rekla i priznala si možda da bez obzira što sam ja otišla kod tih dečki sa idejom, ja točno znam šta nije bilo u redu, da sam u stvari nešto uspjela vidjeti, nešto o sebi, ja? Što stvarno nisam znala. Ja? A to je, mislim da je bio zanimljiv eksperiment kad je sva ova sedmorica muškaraca stajala all together u Zagrebu, pa svi su spavali sa tobom. Kako je to bilo? Bog, ja sam Pavel, ja sam Kako je to bilo? Zar su bili odmah prijatelji jer imaju nekakvo iskustvo koje je za sve bilo fenomenalno, nadam se, ali... Moram priznati da možda taj dan, kako je to bila u Zagrebu velika premijera, došao predsjednik hrvatski, tada došao je gradonačelnik Zagreba koji je posle toga otišao u zatvor, ali mislim, došlo je jako puno kao nekako bilo je 1000 ljudi, u 5 sala je igrao film, tako da sam ja bila dosta vjerovatno sva u oblacima, tako da nisam obraćala pažnju kako oni, ali sjećam se toga da su stajali smo svi zajedno i oni su rekli jedno drugom kao, hej, pa mi imamo nešto zajedničko. Ja sam rekla da, imate mene i onda je bila neka scena kad naravno završili su se svi, više ni kazino nije radio, više se nije imalo gdje piti i otišli smo u hotelsku sobu gdje smo Rohir i ja bili i ovi su sve popili iz mini bara i svako je od njih radio točno koje je on bio u stvari. Jel? Znači, kako je bilo, Rohir je googlao nešto. Ko je zaspao? Jacob je zaspao. Frank je otišao. Pavel je pio. Uglavnom svako je radio ono što je on tipično bio, ali mislim... Tako da. Evo za kraj pitanje koje moram postaviti. Ti i Rohje danas, kako ste? Kako živite? Zajedno, ne zajedno? Pa kako? Mislim to više ne zajedno, ali nemamo skroz riješeno stambeno pitanje što je čisto iz ekonomskih razloga, a ne nekakvog mislim da ljubav nije problem, ja bi rado sa njim imala tu lat relaciju, living apart together, puno rađe nego živjeti zajedno, zato što mislim da taj dio jednostavno to nije radilo, a kako je ta Nizozemska stvarno
meni je otvorila vidike, pa mislim ne mora veza niti ljubav baš biti točno tako i kako je to zacrtano, nego ono po mojim potrebama i njegovim potrebama i ono šta bi nama bolje pasalo. Mislim da bi nama bolje pasalo da ne živimo zajedno, tako da to rješavamo. Eto. Mislim da ljubav nije problematična, samo što je ono da, bolje je ne živjeti zajedno. Da, evo, draga Tatjana, hvala ti puno što si došla. Mislim da si napravila iznimno djelo i svaka ti čast za hrabrost koju si skupila da si se bavila ovim projektom. Zdaj pa vas prosim, če imate kakšno vprašanje, zagotovo se je utrnilo tudi v vas marsikaj, ko ste gledali film in tukaj imate zdaj avtorico, ki lahko postavite katerokoli vprašanje. In ker je v tem času postala že strokovnjakinja za veze, če imate kakšen oseben problem, recimo. Ne, se hecam. Imate kakšno vprašanje? Bomo veseli. Razumeli slovenski? Razumela sam što si rekla. Najprej čestitke za film, stvarno baš je bilo dobro vrijeme u kinu. A sad imam pitanje, vidi se u filmu da snimke sa Roherom, da su nekako više režirane u nekom smislu. Rekli ste isto da je on redatelj, da li je to bilo onda u momentu kad ste već odlučili da ćete raditi tu neku priču i ukoliko je bio on isto vaš nekakav možda partner u tom smislu da je svjestan da se nešto sprema, neki film i to. Da, ne, on je bio potpuno svjestan. Znači, mi smo se upoznali kad sam ja napisala sam neku verziju scenarija i dobila sam neke novce u Hrvatskoj i otišla sam razvijati scenarij na jednu kao masterclass za dokumentarni film u Europi, negdje u Belfastu je to bilo i tamo je došao on sa svojim filmom, razvijati svoj film i mi smo, to je bilo 15 projekata i mi smo svi znali jedni za druge, mogli smo čitati scenarij jedne druge, dakle on je pročitao prvo moj scenarij da ja hoću posjetiti svojih tada 7 bivših dečkiju i onda je vidio mene i onda, znači znao je točno da šta ću ja raditi, znao je da ako nešto bude među nama da će to biti, da će on biti u filmu. I u stvari ona negdje scena, ne znam da li se to zapamtim na početku, ono kad ja kažem ovo smo nas dvoje prije 6 godina, to je on izvadio kamericu dok smo hodili i rekao, možda bi ovo mogli snimiti. I on je snimao, znači on je kao cijelo vrijeme razmišljao zajedno sa filmom, ali ovo sve što sam ja snimala, te scene između nas, to je bilo ono, počela bi neka diskusija, ja bi rekla čekaj i onda bi otišla u sobu, donijela kameru, stavila na stol nekako lijevo, na hero, ovako, onako, on je govorio pa kako ti to snimaš film, pa ni ne znaš snimati film, pa ne možeš kameru staviti tako i uglavnom bi tu nastala još neka ekstra diskusija i onda bi rekla sad ti ponovi to. I on naravno nije mogao ponoviti, onda bi se počeli smijati ili tako nešto i uglavnom ja sam nekako ono ko mahnita jako puno snimala takvih tih naših diskusija koje su bile užasno zamorne, koje je bilo poslije grozno gledati, ono ne dati se, to je bilo glupo, to nije bilo potrebno snimati. I na kraju je taj dio, smontirati tu našu priču, bilo jako teško. Baš je to bilo teško zato što neke stvari se nisu mogle reći jer su previše odvodile film u nekom drugom smjeru što nije bilo za ovaj film. Kao šta je stvarni možda problem među nama, zbog čega je to, bilo bi jednostavno otišao bi film u drugom smjeru, tako da to nije moglo, a trebalo je ipak zadržati nekakvu recimo univerzalnost, da su problemi, pa da, ja nisam zarađivala, pa on kaže a ti ne zarađuješ, znači nešto tako i na tome se dugo radilo, ali nije to, mislim, ovo na primjer, on je imao tu svijest i on je cijelo vrijeme malo, to mi je poslije rekao, ja sam imala taj kao attitude, ja sam se potpuno opuštala pred kamerom i sam mislila pa to niko neće vidjeti. Na kraju su naravno svi ti montažeri vidjeli svaki taj najgori kadar, a ja sam mislila kao to ću samo ja, pa neće to ništa, pa mogu ja biti kakva jesam. A Rohir je sebe ipak suzdržavao jer mislim kao, ali to je bilo i svejedno dovoljno da se napravi film, ali nismo nešto glumili, nismo sada ja sam pokušavala to, aj sad ti to ponovi, ali to nije išlo, znači ta nijedna scena nije uspjela u stvari, tako da
tako. Ali jedno što smo radili, što sam sa njim radila, sa drugima nisam mogla, s obzirom da je mogla sam, sad sam ja snimala i onda samo njemu dam kameru i sad on snima moj odgovor. Tako da je to onda ispalo kao malo više onako, filmski si možda imala osjećaj da je ko da, sad, jer to je tako, ali to je bilo samo kao passing the camera, kao aj sad ti, aj sad ja, tako. Še kdo? Zaista čestitke na filmu. Bio je vrlo edukativan i daje da nam svima da razmišljamo o ljubavi. Ali sad me interesuje kako ste se vi digli nad svu tu mizeriju muško-ženskih odnosa, relacija. Sad mi čini mi se da ste vrlo vesela osoba, da se ne osjećate više žrtva, uopšte da imate pozitivan attitude do svega u lifeu, ili ste možda prošli ovaj duhovni razvoj, ili ste možda se digli iznad ovu mizeriju, ili možda ste gledate sad drugčije na ove odnose, muško-ženske odnose, u smislu da ste prije krivili sebe, jer polazna tačka u ovom filmu je da vidim šta sam pravila, nisam pravila na pravi način, gdje je moja krivda. Da pitam ove muškarce mog života. Ali sad meni se čini da su ovi muškarci u vašem životu da nimaju odgovoran attitude do veze, muškarac i žena, da u biti žena se trudi, razgovara, rešuje vezu, ljubav mu je, kako kažete, ljubav je ženi i majki ovaj prozor kroz koji posmatra svet i vidi kozmos i sve to. Ona se trudi, ona dela na odnosu, ona radi, ali muškarci mislim da odustaju prebrzo, su disfunkcionalni. I zato, kako ste se vi digli na ovu vlogu žrtve i taj osjećaj da ste vi nešto nepravilno radili u odnosima? Imate sad tak optimistični stav do života? Pa u stvari mislim da je da me stvarno to, nije se to dogodilo sad samo kroz film kao da ja sad tu gledam sebe, nego sam to radila i prije, meni je terapija, wow, to mi je super. I stvarno sam puno naučila i tako nekako i taj neki dio, na primjer jedna stvar to reći kao pa da muškarci, stvarno moji muškarci niko nije volio pričati, niko nije htio toliko puno pričati o vezi ko ja, to ih je gnjavilo i možda je nekako moja kao joj da ih pusti, nekako mislim jedna od stvari koje sam vidjela kod tih cura kao kod Tanje, kod Frankove žene, kod tih drugih, kod ove žene od Alekseja isto, da one su prihvatile kod tih mojih bivših dečkiju ono što ja nisam mogla. Znači Frank ima taj on želi slobodu. Ima 2 djece i ženu. I on dolazi kući kad se njemu hoće, jer on želi slobodu. I ona je to, mislim, to je crno na bijelo, on je takav. A inače je divan, u ovome, ima jako puno divnih kvaliteta, ali on neće dolaziti kući u 6 da zajedno večeraju i niti će se brinuti da li je djeca to je on ne takav. Ja kad sam shvatila da je on takav, ja sam se počela boriti sa njim. Ne, daj mi više, hoću ovako, promijeni se, ja ću tebe promijeniti. A ona je valjda prihvatila. Tako da ona kad je prihvatila, njoj je postalo bolje. I možda je ljubav, ja mislim da ljubav je prihvaćanje, jer i svoje dijete prihvatiš da ti ne znam šta napravi, prihvaćaš da je to tvoje dijete i voliš ga. A ja mislim da sam ja svoje muškarce htjela promijeniti, da je to jako velika boljka mnogih žena koje ja znam, da bi mi htjela, ima neki vic, komiks, kak se kaže, strip koji je moja prijateljica napravila, kao veli svoje, kao prijateljica, joj, gled, zgodan tip, ovog će sigurno moći promijeniti.
ta nekako ono možda ta generalni moj osjećaj ovo sad sa ironijom kažem, kao da su žene bolje od muškaraca jer mi imamo toliko empatije, mi toliko volimo, mi toliko znamo, mi toliko dajemo, mi se toliko žrtvujemo, mi sve, da je tu možda problem kao baš u tome jer mi jesmo različiti i to neka bude tako, ali imam osjećaj da taj novi film bi htjela raditi upravo o tome da možda mi žene hoćemo da muškarci postanu mi, a oni to ne mogu i možda nam je vrijeme da ih pustimo da oni budu oni i da oni budu muškarci, jel, kakvi oni jesu i da ih volimo takve kakve jesu i da ćemo možda tad mi biti sretnije. Da. Še kdo? Dobro. Potem hvala vsem, ker ste prišli. Priporočajte film svojim prijateljem, srečno poročenim, ločenim ali samskim. Tatjana, hvala puno. Hvala vama.